ibandla lenkosi masikhulu kwesithandaze amen. Ngiyazi lezulu kule ndawo engikuyo ifikiselana ngesithuthwane ugcina ungazi ukuthi mawuqala uqala uzothini okwinkinga kunakho konke uma uzwa uJehova ethi ucela ukuthi ngesikhathi esithile umenzele ukuthi uve uqhaqhazele uqala uthole mangifika abantu ofendini ubususho okuningi uyisho lowedwa uthi ayingelo ngifeje abantu ngithi uthi uyafika la phambi kwaNkulunkulu usukhohlile hayi nothi uzokhohlisa sekuphela nje konke lokhu ucabangile ngoba shembe umkhulu umncwele futhi ngempela akekho ngangawe nyazilizulu siyacela ke Nkosi amakhosi ukuthi amabili amathathu ngaphiwe ushembe uqolwa ngoba mina engase ngakhuluma lapha mhlawumbe ngiyothi ngiyakhuluma kanti sengizokona ngibulala umsebenzi wakho okwesibili mhlawumbe ngiqoshwe nabakithi nalapha engizalwa khona bangiqoshe bathi abasemoyeni bese bethi hayi sasikuthuma ukuthi uyosikhonzela wafike ke nona silapha nje aze siphume nawe woza lapho uzohlala nathi kusemakhosi okubi konke ngikwenzile phambi kobuso bakho ngoba la ngicashe khona abantu ngikhuluma nguwe kodwa wesukubona futhi usukukuzwa noma ngathi ungakanani ukuthi ukuphi ngoba uyiqweni nyaweni uyiqineni ngazilezulu ngicela intathelelo Nazareth
Nkosi yamakhosi. Hayi angazi ukuthi bakunje ngiqala kuwena ngoba hayi khona. Ngiphakathi ebhodweni leyaphela angazi ngizophuma kanjani. Nkosi yamakhosi ngizonesicelo ngaphambi konke okwase ngibeka ngibekele enkosini ukuthi Shembe Ngcwele. Ngicela ungiphe uthando. Hayi isikhwele. Nkosi yamakhosi ngicela ungiphe uthando. Hayi isikhwele. Nkosi yamakhosi izwi lakho lonke Shembe Ngcwele. Isikhwele sikhuleke kuso siyasibuka. Lemizwe yobaba eminye siyabhidla ngenxa yesikhwele. Abanye Nkosi yamakhosi banezikhwele basebebela ikhona nje emsebenzini. Kuxoshwa abantu abanye ngoba bekholezela indawo akuyo loyo. Ngiyacela ke Shembe Ngcwele ba ungiphe uthando hayi kodwa isikhwele. Ngoba isikhwele sidala inkinga emhlabeni. Abanye basemajele, abanye sebafa ngenxa yezikhwele. Abanye imizi abasekhona baphuma nje makubi beyogana. Beyovusa imizi yobaba kulezo ndawo basayivusanga ngenxa yesikhwele bafike bayishiya bayidikila. Uvuka izikhwele. Ngiyacela ka Shembe Ngcwele ukuthi ngicela uthando. Mina ke angazi wabanye mina ngiyacela ka Shembe Ngcwele ungiphe nje uthando. Hayi isikhwele. Ngokuyibukela kwami ngiyangibukela kwenzeke emhlabeni ukuthi awu uthi umuntu egiyenza into azenzayo azasho nokungathi indoda yami okungathi intombi yami abantu bani asho konke into ezishoyo kodwa egcineni bese bayicala kuhulumeni wasemhlabeni esingazi noma uboshwa la emhlabeni uyoboshwa nabakwabakini. Abanye baza bathi hamba ekobani abangeke babize ngabagama engabaza ngibazi. Bafike kubo bathi awungenzela into ethile awungenzela intando. Bayifake lentando ayifake ekudleni abayifaka kuphi ayifaka khona uthi mayisiphethe lo ndoda noma lo sephethwe intando lo bese imphethe uyathola lo hayi khona useyagula ekhaya uyagula uyakhwehlela wenza zonke izinto uyagula kodwa ulala ebhedlela uyaphuma akasho lo mfaka intando utawugula nje yini. Ngiyacela Shembe Ngcwele ukuthi ungiphe nje uthando hayi kodwa isikhwele. Ngiyasibonga mina isikhwele cha mina kodwa angazi abanye kodwa isikhwele ngiyasibonga ngoba ngibuka manje ngiyasibuka sakhile utho ukuzibuke into wena ke noba nika ibuke Nkosi yami matha ngaphuma ngithi ngizokwakha umusi ngafika lo muzi ushe ngafika belala la ekhaya inyawo zivala ngaphansi vela ngaphandle bedlula amagundana ayidlula ngesikhotho kodwa kwafika mina la ekhaya kwashintsha zonke izinto. Ubona umuzi uqhakaza nje ingoba kwafika mina la ekhaya kodwa isikhwele bese bayisona sihamba phambili okunokuvusa ekwenza lokho ayithunyiwe ukuba zokwenza la ekhaya. Ngiyacela ka Shembe Ngcwele ngiphe uthando hayi isikhwele. Angidikili ngiyazizulu angidikili ngiyacela enkosini ukuncenga nje ukuthi uNkulunkulu washemba azangisize ngakho ukuthi ngoba sengibuka emhlabeni njengoba sikhuluma nje khona abasemajele njengoba sikhuluma nje ngabe ngosimame noma ngabe ngowesilisa omunye indoda wayithela ngamanzi ngoba ethi izinjani useyibhaka sembhanqelo bani omunye nendoda yabulala enye indoda ngoba ethi ufuna nentombeni yami wena. Ngiyacela ke Shembe Ngcwele ungiphe uthando kodwa hayi isikhwele ngoba ngisho emsebenzini akusetshenzwa khona abasebenzayo banezikhwele lezikhundla abanazo. Ngiyacela ka Shembe Ngcwele angisayiphathi ke eyasesontweni ngoba esonto ka Shembe. uNkulunkulu onamandla wonke silapha esimenyiwe. Ngiyacela Shembe ukuthi njengoba silapha nje simenyiwe wedwa Shembe oze nodumo la ekhaya. Wedwa futhi Shembe ophethe ukuthi thina siphethele izibusiso. Siyacela Nkosi amakhosi la usuka khona bebecela izibusiso wabapha. Nathi njengoba silapha Nkosi amakhosi cela uzosikhohlo usikhumbule nathi usimukelise izibusiso. Kodwa ungasimukelise isikhwele usimukelise nje izibusiso Nkosi amakhosi. Sisale nathi sohambe uthi ngoba la Shembe uhambe phela. Awuhambi Shembe uyiqinini uba ngathi abanye uhambile basilapha nje
khona bakubona kwenye indawo ungathola nje basilapha nje thina sithi wethu ushembo lwethu unyazi lezo khona bakubona kwenye indawo yelila Nkosi amakhosi silapha komuzi khona uzusa usemseni lapha eKholwane lo muzi lapha eKholwane makwe kusebhisi ukona ke silapha uqoqaqoqo soqoqayo sekuqhama nje indoda edlula ngomgwaqo ifakele ikhindi ishaya iqhosa iyahamba lasemntwana ivele ngena phakathi ithi mase isonto sila vele ithula isiqhosa ithi asanibona sithi yeni njani asiyaphila ithi ayi ngijikiswa lento enhle ngibona lapha esihlahleni hawu ubona nomngane wami akhombayo ngabiza nabagcotshwa abanye wozani nizobona ababoni lutho kodwa lona uyakubona lo ozela shembo iqinile umhlaba wonke ugcwele wena nyazi lezulu ngeke sikulibala kodwa siyokulibala ngoba singabantu siyehlula sihlwe ngoba sokuthiwa siyazama ukuthi siyakhuzwa asikhuze Nkosi amakhosi ngiyacela ke Nkosi amakhosi ukuba bangiphe incwadi nje eyodwa nje ngoba mina hayi abaseKorinte abesithathu ivesi iqala ku11 kuya ku14 abaseKorinte 3:11-14 amen baba ngisizwe lapho abantwana basezulwini ngoba la sikhona sikupheleleyo amen futhi uthando lwakho nyazi lezulu angazi ukuthi singalifanisa nani ninano ke ele phuma yego phalamini abaseKorinte bokuqala sahloko sesithathu uvesi 11 3 verse 11-14 amen ngokuba esinye isisekelo singebekwe umuntu ngoba esinye isisekelo kwesibekwe umuntu uJehova kuphela ophethe yonke into emhlabeni kuphela leso esibekiweyo esiuJesu Kristu esiwunyazi esibone sikulothini nyazi lezulu sikuwo ngokuphelele kodwa umlomo wethu siyasho sokushoyo kanti ngeenhliziyo asikho kuwe Nkosi amakhosi siyacela ukusiqoqe ngabanye njenge impahla zakhe edubileyo sibone indlela size singaduki futhi singeduswa uma umuntu akha phezu kwalesi sisekelo uma thina sakha ngesiphezulu kwesisekelo sonyazi lezulu igolide isiliva nesiliva amatshe amahle imithi utshani notshani izibi
imisebenzi yabantu bonke iza kuvezwa obala. Asazi Nkosi amakhosi ukuthi akukho okufihlwe ngokuvela. Silapha phambi kwakho Nyazi lwezulu. Angazi ukuthi ngakufihlela ini. Angazi nje ke ukuthi manje siyafihla. Yini ezayifihla uqala kanjani umuntu ufihle lo Nyazi? Ngoba ukuze kuye Nkosi amakhosi. Hey wenkosi baba batana baNkulunkulu. Uhambe uyenyazela. Uyafika uthi Nkosi amakhosi ngizocela ukuthi afathi uJovayo. Base ebuza umbuzo uphumpeli. Uphume konke lokho uzena khona. Akubuze umbuzo ovela ukhanya ubhekeli. Uvele nje ukubone yonke oyona esehlizweni yakho. Qhubeka mntwana. Usuku luza kutshengisa. Namhlanje iSabatha kuningi sokutshengisa kathi sasitshengisa futhi. Ngokuba iza kubonakaliswa ngomlilo. Mangabe wena ke uthi uJehova ethi ukukhanyisela ungaboni lokho kusho uJehova uthi yikho. Ukhona umlilo ngomhla kuphela uyokushisa wedwa. Umlilo uza kulinga imisebenzi yabantu bonke ukuba injani. Yalengwa ke mawuthi uzolingwa kufanele ukuthi ngoba ulinga masola kuJehova vele ukufuna uyimisele ngokulingwa ngoba ulinga uzulingwe usho abagqoka ingubo emhlophe uthi ubuso uyibuza wathi hawu lo sathi benti sihamba naye nje ubuka ingubo yakhe awubuki inhliziyo yakhe ubihliziyo ifihlekile. Qhubeka manje. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo phezukwaso umile uyakwamkeliswa umvuzo. Amen. Siyovusa lo mvuzo ngomhla kuphela phambi kwaJehova. Iminingi imvuzo soyithola ngomsebenzi yethu ngokwenza kwethu. Awumvuzo konke okwenzayo lapha emhlabeni khona usuku lesithi payday. Abantu abasebenza usuku siyahola namhlanje. Athi bahola nje abantu ngolesihlanu, bahola kuphela kwenyanga, ngo-25 bahola, ngo-15 bahola, ngomhla ka-30 bahola, ngomhla ka-1 bahola. Hola ngokusebenza kwakho. Qhubeka mngani wami. Uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa. Asazi ke mangabona okwakho kwenzayo uthi wena ngomhla uphelo bakuphela inyanga uyothola okuyikhona. Ngeke utshale ummbila kumile nanto ugodo phambi kwakhe. Utshale ummbila kumile ugodo ngeke uze kwenzeke lokho. Qhubeka. Kodwa yena uyakusindiswa uqobo lwakhe. Uyosindiswa ngemisebenzi yakho oyenzile phambi kwaJehova. Kepha kube njengomlilo. Kuba njengomlilo. Anazi yini ukuthi nithempeli likaThixo? Hayi shumalo Nyazi leyo ke ukuthi sithempeli likaThixo thela emhlabeni. Ilasigila khona yonke imkhuba. Uhamba uzudlalela ngisho nawe indoda nje usumuntu nje awudlalela ngengathi qala shebo ngcwele sicela umsizo ungiphe uthando hayi isikhwele ngoba konke lokho egcineni igcine sowena swenza imkhuba uzothatha uyodlalela ethempelini likaShembe umzimba wakho awunawo ohamba ubona wona nje yiko ukuthi awudlaleli kuwo ngoba uyithempeli likaJehova ithempeli lonyasi lezulu. Qhubeka mngani. Anazi yini ukuthi ngiyithempeli likaThixo nokuthi umoya kaThixo uhlezi kunina? Siyazi Nkosi amakhosi siyazi singazi ngoba siyaliphika iqiniso silazi emhlabeni. Siyasiphika iqiniso Nyazi lwezulu sesiphika nje wena uqobo lwakho siphika nje isizulu ngemkhuba yemsebenzi yethu. Singasho ngemlomo ukuthi asikwazi sisho ngezenzo Nyazi lwezulu. Mina ngazi njani Nkosi amakhosi. Ngiyake ngibuze ngiphendule kodwa Nkosi amakhosi lo ngafika nje la nokusuka kuzalweni kwami. Yini enhle phambi kwaNkulunkulu engangayenza? Ngoba konke uyakwenza phambi kwaNkulunkulu okuningi kwakho wenza ongekhona. Angazi Shembe ongcwele ngomhla kuphela sokungokubona yini nabakithi ngoba bona yini ngomhla kuphela. Ngoba isibindi sokwenza into engeyizona azafunga umuntu azamemezisha igama lakho Nyazi lwezulu athi uShembe uthe ngalo Shembe kwegrimkuba la aqhamba umuntu amemeza athi ngiyabezwa ukuthi uShembe ukuthi ubaba ukuthi engazange usho Nkosi amakhosi ungazi usho sebeshila abantu uShembe uthe akazusho kodwa Nkosi amakhosi ngoba sisebenzisa lokho kwethu sifuna into esiyikwenzayo uzobona ukuthi siyakhuluma ngoba sisebenzisa igama lakho phakathi.
uma umuntu echitha ithempeli likaThixo uThixo uyakumchitha yena. Hayi ungayileyo ke angazi noma singayeqa le ngoba uma umuntu echitha ithempeli likaThixo achithwa ke indlalisuthi achithwa inkosazana achithwa ingodlongolo kodwa khona ugama langihosha uchitha angazi ukuthi usachitha mangaka qhubeka mntana kaNkulunkulu ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele enilo. Ithempeli likaThixo esikulo lingcwele bangaka abantu abakhalayo ngenxa yakho emhlabeni ngoba seyikhona nje emhlabeni usuku nosuku labathi kuhleli khuluma khona bakhuluma ngawe ngemkhubo empilo wuwe phambi kaShembe ungacabanga ukuthi njengoba ushiye uShembe nyazi lezulu lunga linganto sithele nje usucanda ngilibona usucanda uthanda ngozwa futhi imkhubo engigila noma baqhanise egoli lungiswa unyazi njengoba ngihlezi la ngilapha nje ukungacabanga ukuthi umuntu usengilanda kamuso uShembe umuzwa kahle elapha engilandi njengoba sihlezi la uma ulapho khona wena wokuyinika ukuthi uhlezi nawe uShembe khona endlini ungathi mawuhamba la uhamba khona ubona abantu bekhala uma kwezinto ezithile usubona abantu bekhala wena uzuyintusa wena uyibona ukuthi umkhulu wena uzukhukumala uthi ngcono wena ukhuluma into ethile kwakuthi ukuthi ukuphi lapho uqhama khona njalo uma uqhama la uqhama khona abantu bajabule bathokoze bathokoza kangakanani wenze njani wena phambi kaNkulunkulu abantu bayaqhama la uqhama khona wena abantu bayakhala ngemkhuba yakho njalo manje khona wena bayakhala uhamba usebenzisa abantu ubaqoqa uhambe nabo uhamba ulizimbi ngabo inkosi awuqhubeka mngani wami angasikhohlisa umuntu uma umuntu kunina ethi uhlakaniphile kulelizwe akabe isiwula ukuze ahlakaniphe hayi onqeqe ke asazi inkosi abakho Shembe wena obaziyo ngoba thina siyithi nje onqeqa hayi kunzima kabi kwa siba sinjani ke kodwa ke kukhona into engangiyibike inkosi amakhosi uma silapha nje uma sithole uthatha amalolo bemabili uthelinye libethone le eGauteng elinye lishona eThekwini usuthi wena ke uhamba ukhohlisa abantu uyezwa ke wena yonke liqiniso bonke abantu emhlabeni liqiniso mayevuma umuntu ukuthi lebakushoyo uma umtshela iqiniso usumfakele lelo lapho nobebhasini nangapha uma bakhohlisa abantu mabevuma ovuma yoqala umthatha umfaka kuphi ebhasini belolini lo hambe bakhohlisa abantu uyoza sememeza ngapha ejele thane elinye ngoba amanga iwona basebenzisa uNkulunkulu ezulwini angazi Shembe uzonze njani Thixo namantonke ukuthi usilele usilamlele empini yokukhohlisa abantu futhi bakholwe futhi kodwa uqinisele bajabula abantu ngomuntu ekhuluma ongekhona bebakhohlisa abantu Shembe ngegama lakho nyazo lezulu ukuhlakanipha kwaleli lizwe kuyize kuThixo awu ukuhlakanipha lapha emhlabeni kuyize kuThixo ngoba ngomhla kuphela asazi ukuthi la uyakhona uyobubi nayo yini ngoba uNkulunkulu uyasiyafika isikhathi sakhe lokho wasemhlabeni kuyaphela ngicela Nkosi amakhosi kubuhlungu futhi kubi ukusebenzela lesi sikhathi ungasebenzeli isikhathi esizayo ubuhlungu ukusebenzela imanje nokusebenzela ikusasa qhubeka mntaka kulotshiwe ukuthi uyababamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo uhlala babamba nyazi lezulu angazi noma ngifika kuwe Nkosi amakhosi ngikhulume ungekhona ngicabanga ukuthi manje ngizokhuluma manje ngisho lokho ubani wakuthi Shembe ngalo uyangibona ukuthi lezikhuluma yiyo nokuthi inkosi yakwazi ukuzindla kwabahlakaniphileyo ukuthi kuyize la kwanzima ngoba uyazuza usho lokuhamba khona uthi hayi mina uShembe uyangizwa uyaqala into yakho umntanje asuka solo ukhuluma nje athi hey mina ngibuya ubaba awu Shembe wavelela ngixolisa usho njalo uyawazi ubaba athi uShembe uthe esho ngazi na Shembe ngazana afike kuye
athi hayi mina sengibuya kubaba ufike wathi awushebo usahlupheka angazi ukuthi emhlabeni ngoba uNkulunkulu ngafuhlwapi aqale nje manje umuntu emdala athi hawo Nkosi yamakhosi ushembe uthe akazasho Nkosi yamakhosi azi usho lutho hamba ngawe angazi ukuthi usecela yini kubantu ngalokho kusho wakho lokho qhubeka ngakho ke umuntu angazibongi ngabantu ngokuba konke kungokwenu hayi Nkosi ubusisi siyacela nyazi lezulu siyakimangaliso emhlabeni senze imangaliso emhlabeni sithi asibuka awusiboni hayi ngoba siyagila phela imkhuba sithi awusiboni sisho phela ngoba sithina singakuboni phela ukanti uhlezi nathi la ola thina sithi thina awusiboni akhuluma into engekho umuntu asho lokho mase kufike endlebeni zakho nyazi ukuthi cha mina sengizokusho lapho angazi ukuthi uma ukhuluma into engekho ngegama lakho abantu besikhuluma sikhulumina ke uma ngikhuluma into engekho ngayo nyazi lezulu ungazazi usho lutho nyazi lezulu ngizothini Nkosi emakhosi angazi bothini mhlazane sengifika ngoba uyeza yeza Marko 13:13 Nkosi amakhosi sibonga siphesi siphela amazwi okubonga Nkosi amakhosi sibabe senjalo mphuma emzini yobaba nje sizela uzocela ukugezwa uyajabula ke omuhle mina ngizocela ukugezwa kodwa umunye awubona ukuhamba ungahlambile kuseni hayi Nkosi amakhosi sengahlamba ngazi into kangaka noma ngasambe kuseni emintambama kodwa thothi ngiyothi sicili ngisangcolile namanje ngisangcolile uwethu shamba ongcwele okwazi usigeza inhliziyo zethu kodwa uma usigeza Nkosi uzungalishiya ngaphandle uvalo ngoba thina sigeza usigeze ubonakala kwethu ubususigcoba ngani ngovalo athi mawuhlambile uhlamba usuyagcoba abanye bagcoba uyayazi mama mafosa nje mama mafosa no kuba bayifaka phela abantu besekhona emhlabeni bafaka yona ke bagcoba yonke into egcotshwa yonke kodwa egcineni ke njoba selapha abantu basezulwini ushembe yedwa namadoda asigeza ebese sigcoba ngovalo ngoba inhliziyo zethu zinhle zigade uvalo ungakhuluma izinto ngoba ungasenalivalo ngoshembe ukhuluma noma yini awusenalivalo usho nje noma yini asho yini na ingoba lovalo lisekho kuye Nkosi amakhosi qhubeka niyakuzondwa abantu bonke ngegama lami nayo inkinga shebe engcwele eshebe ongcwele emhlabeni lapha la sikhona
inkinga ekhona eShempo Ngcwele la sihamba khona nalo bahamba khona nabanye bathola ukuthi bengasakhonjwa kahle ngani na ngoba bethi uShempe thina unyazo lethu uNkulunkulu wethu uShempe okusemqoka kunabo bonke kodwa kubi uma uthothi iNazaretha uqobo lwalo selenza izinto eziphika wena kusamakhosi uzazuza abantu ahambe nenqwabe yabantu uzosebenza ngamanga agile imkhuba one lapha yana kusamakhosi kulelizwe sikulo nale yonke into akho izwe umhlaba wonke sifike kukhona abafundisi abadala obabekile eShempo Ngcwele ukuthi abafundi bahamba lapha namanje kodwa nathi sihambe endaweni ethile kodwa hayi qhubeka mngani wami kodwa omiyo kuze kube sekupheleni wosindiswa kulo mhlaba esikhuluma sihamba kuwo futhi mangibuka kuhle ukuhamba lo mhlaba esihamba nguwo uhamba ukhala ngadingela izabe yokugona uShempe athi sibuye uhlale ngapha ngoba kulelizwe mangizothola ukujabula mina ngokuthi ukukhala abantu kubuhlungu kulungile jabula wena emhlabeni lokukhala kwabantu lezi nyembezi zabantu ohamba akhalisa la emhlabeni ngomhla uphela uyafica amadamu nemfula nehosha uyokusifica lo madamu lawo madamu lawo awufuna wenze njani uwele kuwo sezinyembezi zabantu zonke mabekhala nje abantu lezo zembezi zakhe imfula othi uyafika ngelina usofika sosuhambile emhlabeni uthi uyafika hawo uthi wela lapha yana inyembezi zabantu labo wakhalisa emhlabeni khona abantu abakhala ke ngomlinginhliziyo bazibakhala ngenyembezi khona abantu abakhala ngeinhliziyo yazi lezulu ngicela ukuthi uNkulunkulu aShempe nje abenathi aze angasilibali nibona isinengiso sencithakalo esashunyayelwa uDaniel umprofeti simi lapho kungafanele khona ofundayo akezwisise siyacela kanyazo lezulu ukuthi nje basiguqela lapha Nkosi namandla onke sengathi singezwisisa ukuthi uNkulunkulu uthini kithi ngoba kuhlungu uba sithi izwi ulizwa kodwa besingakhuzeki ngiyakhuzeka yini wena ngazi ngcono mina ngazi noma ngiyakhuzeka khona ngoba namhlanje ngithi ngenze lokho okunye mina ngeke ngihlale sengingedwa ngithi Shempo Ngcwele njoba sekuyile into njena abadala basuka leqala babehamba kanjani uma babehamba kanje ngami babehamba kuyikho yenza khona yini lokhu ababehamba ngakho qala la ngiyacela Shempo Ngcwele uthi ke lo mhlaba esikuphila kuwo ngicela izinceduki futhi ngeduki ngoba ngazi Shempo Ngcwele ukuthi emhlabeni kwelizayo ngiyokubona ngokuthi ngikhuluma ngekhona yini la ngiyancenga Shempo Ngcwele namandla onke ukuthi uzongisize uba ngomhla uphela ngingahambi sewuthatha umphefumulo saphuma kwahlukana inyama selokuthi hambani ngicela amakholwa azongithandazela hambani eShempe ngicela intethelelo nyazi izulu ngilithethelela ngenza ukuthi kodwa ngangikhuzwa ngakhuzeki awuqhubeka mngane wami kancane khona baseJudiya mababalekele ezintabeni sibalekele entabeni ngoba kunjani eJudiya ophezu kwendlu angehli ayendlini ngoba khonani angangeni ukuthabatha utho endlini nakho qhubeka nalowo sendle angabuyele emumva ukuthabatha ingubo yakhe Nkosi ubusisi kunzima Shempe lapha eminyango kusinda kwehlela Nkosi amakhosi kukhona lento engeke ngayicela Nkosi ukuthi Shempe sengasiza usiphe yona usiphe uthando ngoba uthando Shempe ilona oluye yonke into kodwa kuba umuntu mayizothi umuntu athi uyakuthanda nginomkhuhlanyana Nkosi amakhosi ngoba bathi mangimenyeza izolo izwi lakho Shempe wathola ukuthi umkhuhlane ubuthanda ukungihupha kodwa ke manje ke hayi
noma ngikhohlela phela ngisindile manje ngiziqantolo kusho uqotholo manje lodwa ngawusangithinta ngihamba noshembe wami lodwa ngiyacela Nkosi amakhosi ubona lo mkhuhlane uxolizwe lonke lo mkhuhlane awubambe mina ngoba ngizithingithingana kodwa ubambe sibaningi ubambile kodwa sicela usikhwehlele siye phambili shembe namanje lonke singakhohleli isihlehle siye emuva asikhwehlele siye phambili ngiyengithole Nkosi amakhosi ngingedwa ngithatha isihlabelelo sakho Nkosi ngisifunde ngingedwa ngifunde ngibuza ngiphendula ngithi kube kazi Nkosi amakhosi ngoba ngithi ngiyalibheka isihlabelelo ngiyangibuje into eyiningi manje kukhona nje incwadi ebhalwayo khona abathile ngepima izophuma nje baningi abantu ababhalwa ubani wezokuthi behlangane into ethile nenkundla ethile behlangane benza lokho kodwa sengibasathele ngithi hayi bo ushembe lento wayenza yedwa Nkosi yami mina mase ngithikameza ngenzani uyenza yedwa shembe lento yakho awucelanga futhi ukwelekelelwa wayenza wedwa Nkosi namakhosi akazange nje ucela ukulekelwa nobani lodwa futhi awuzange ukuthi mawuyeza uzothi ke ngaphambi ephume iyosayina ubani cha wazenzela nje wedwa Nkosi amakhosi ngincenga kuwe umsakho shembe oncane kuba uze ngimbi nje uzongikhumbula Nkosi ngoba ngilapha njena ngisithunywa sabakithi angizelanga nobani unenhlanhlakelo wayezelayo nobani njoba silapha nje shembe ongcwele ngiyacela ukuthi ngampela senze imisebenzi yabasithumayo hayi yethu ngoba mawusenza okwakho sizophaphalaza sicela senze ongeyikhona ngicela Nkosi amakhosi uzosikhumbule unguphi uthando nje ungibhele njaba ngixolisa lo ngibelese le ndaba yesikhwele ingodwa ukuthi isikhwele sesiqedile imizi yobaba izindlu ziyadilika emakhaya abantu balimele izikhwele nasemsebenzini baxoshwa abantu zikhwele basemanjeni abantu ngenxa yekhwele abanye bangcwatshwa nje namhlanje ngenxa zikhwele ngiyacela ke shembe oncane uzosikhumbula kule la ngikhona la isimenyiwe shembe oncane uzongikhumbula Nkosi uphe uthando ungiphe ukubekezela ngize Nkosi amakhosi mawuthi ngiyavuka ngezayo izinto uzongikhumbula ukuthi ngicela ukuthi la ngihamba nawe ngibe njazo zonke isikhathi ngibe ngiseduze kwakho yathanda mina ukukhuza awe Nkosi Yes.
Nkosi amakhosi. Angifundele ke mntana baba. Asafunda iBhayibheli, asifunda incwadi isihlabelelo. Angazi isihlabelelo kulo. 38 emthandazweni kade ufundwa nje manje mngani wami ke. Kade ufundwa nje. Ngiyaqoza ukuthi ungishumele ukuthi umngani wami. uNkulunkulu akakunike wena ndodana yami inhliziyo. Ngiyacela ngiyazuyezulu ukuthi usiphe inhliziyo yokulalela isifundiso zikayihlo. zokuba silalela Nkosi izifundiso zabazali bami zobaba wami. Zokuthi ungamkhubekisi umakhelwane wakho entweni yakhe. Awu bakithi. Qedile Nkosi ubusisi. Sengathi uNkulunkulu ashamba ngenzela njalo. Ngelilanga uthi ubaba ongizalayo ushishizwe uMaholi imthathele impedule. Uthi yanami uzokhula mawusukhuluma uhlala abantu abaningi emgwaqeni. Athi abantu ahlala emgwaqeni bonke bafuna ukuthi wenze njengoba kufisa bona. Bonke abantu ahlala emgwaqeni uzohlala abantu bonke bazobe befisa ukuthi wenze njengoba kuthanda bona. Wathi konke into enjena uzoyokulamlela yini? Wohlala nomuntu uthi kuyena athi bayithu ukuthi udlule. Nomunye uthi kudlule. Musuthi mawusuwedwa ubheke ukuthi kube ngitshela lona yikho yini noma kuyikhona. Ngoba lo mhlaba esiphila kuona bonke abantu sofika wenze lokho na ufuna ukwenza. Ufuna ukwenza lokho na ufuna ukwenza. Uthi ngelilanga uqaphela ukuthi uzohambe nabantu uyobafica becusha amaphepha emgwaqeni. Nawe uthi awubalungisa baklina. Nawe usuyabandekelela usocosha amaphepha nabo bese bethe bathi hawo uyasibonile nomntakashezi uyahlala kanti cha bona wawulekelela umuntu owenza uthi wawubona wena sathi wenza uyikhona ndawenza ngayikhona. Siyacela kanyazi lezulu ukuthi sibabe sinjeni uzosikhumbule kulomhlaba esiphila kuwo. Sicelela ke abazali bethu nezihlobo zethu uthi shembo uzoyikhumbule ngoba lapha esiphila khona impilo eminingi la emhlabeni shembo ngcole unenkani phakathi. Inkani nakho shemba uyazi. Inkani nje baningi abantu abenza izinto ongezona ngenkani. Awusebenzisa inkani thola umuntu ngenkani nje lesimangaliso afika enze komnye angafika namhlanje kuseni. Usayazi ukuthi umgwaqo uhamba kuphi indlela ihamba kuphi ngena kuphi wazi yonke izinto ade efike kusebenza. Khona izalwazi lapha ephatha ubhosa ezagugela lapha zithi hawu nase nahamba lapho bathi kusho ubani hawu ubani yazi lapho lo ndlela athi angiyayazi mina lo ndlela ngimdala mina la shebo ncane ngelila Nkosi amakhosi ethi asobaqaphela abantu abathi babuzalwa lapha. Nkosi amakhosi siyavuma into esoyithini phela ngoba bathi badala la ufuna sivume senze njengoba nokubesho. Namhlanje yena ke sebehlubuka wena sebephikisa wena Nkosi. Uyobona abantu behamba neviyo ngoba sobe silandela amagama athi bona bathi badala lapha. Hayi ngoba sithi thina siyaphikisa kodwa sizwe bona bathi bona badala siyabalandela. Nkosi amakhosi sicela ukuthi usikhumbule. Usikhumbule Nkosi ngomsakho nangothando lakho ngaso sonke isikhathi. Ubugebe ngithi ke ngeke buzophele. Bohlala nje boyinto yethu esiphila ngabo. Siyawuthanda ubugebengu. Ngilapha ngeShembe. Ngicela abasekhaya komame. Lapha ke engizalwe khona. Intombeni yakwaNgwane. Ngicela abasekhaya gogo eMathulini. Ngicela abasekhaya kokwazi wamamkhize. Ngicela Nkosi amakhosi kokwami ozala intombi yakwaNgwane uMadebe. Uwe bonke labo bantu Nkosi amakhosi uzobakhumbule. Ngimubi njalo. Ngicela ukuthi mabethe kimi behlezi phansi bethi ubani ozosiyela kuShembe. Base beyangikhomba. Ngase ngifikile. Mangifika la ngicela ukusebenzela wena Shembe. Ngasebenzeli abantu basemhlabeni. Ngisebenzele wena Shembe. Ngoba ngomhla kuphela ngiyahlala ngizwa kuthiwa emhlabeni usudlule emhlabeni. Mawusungale aze ngizwe ukuthi khona umuntu obuyadlule futhi ayezulwini lesithathu. Angazi nje. Mawusuhambile emhlabeni
abaye baze bashoke baze babe lapha nangaso bethi besho bese bekompotha nangi njena usiyahamba nangi sihamba nezindlozi babe basho khona ngeke ngisho duba kodwa njena kuyinkinga shebe enkulu uma mina sengiyohamba kulomhlaba umhlaba uphela ngakubona bese ngiyobona bani ke uma shebe ngomhlaba uphela ngeke libone izulu emndeni wami ngiyakubona shebe ongcwele ngomhlaba uphela ngiyobona bani ke nawe ngumbuzo ngibuza wona uthi ngiyobona bani ngomhlaba uphela ngiyobaba bahlala ubaba mnikadamba bahlala nomkhulu wami usikhathi ntombukofiso bakhona lokho kobani bahambile bale nami ngomunye abathi mhla ngifike lo mhlaba sehamba beyobika uba baba usekhulekile uma abantu wathi uthole umntwana mona kodwa hayi uthole umfana wathi hawo amen uvukile umzobo baba ngiyawuvusa ngempela yavuka nje bangikhuluma yona indlela ukuvusa umzobo baba lo ngwenza emhlabeni ngikona indlela yokuvusa umzobo baba la siphila khona sikuphike mhlawumbe umsebenzi uyazi sikuphike phezulu kodwa yasikwazi nemisebenzi yethu sigila imkuba esimangaliso mana la umele lapho uthi lapha uzwadlula la wena umntwana kaSheba uyaba kusasa uyamficela umuntu sethi kwakho uzwadlulana awu Sheba ongcwele sibabe sihle ngiyacela Sheba amakhosi umusakho nangothando lakho uma ngilapha nje ngigubhile ngiyavevezela ziningi izinto engase Nkosi amakhosi efunde lapha isihlabelela esamashumi isihlabelo 60 isihlabelo sifundeke nje uqala lapho uqala phansi ufunde bongani uJehova ngoba elungile siyambonga yonke imisebenzi yasenzayo noma imuphi ngaso sonke isikhathi funa simbonge sithi Jehova siyakwenza imisebenzi ethi Jehova siyakubonga kusho umsebenzi hayi ngokuhlabelela hayi nomfunda nje kodwa kusho imisebenzi esisebenzayo qhubeka mntana enkosi ngoba umsa wakhe uhlezi phakade umsa kaShembe ohlala uhlezi nje phakade ngani zakwethu akugudluka noma yinini kodwa yinye into eyenzekayo yithi esibalekayo emseni kaNkulunkulu siyabaleka ke thina qhubeka ngoba elungile wayikhumbula iAfrika ngoba elungile nakho ke njengoba silapha nje hayi Afrika kuphela umhlaba wonke jikelele senze njani sikhonjwe uShembe ongcwele qhubeka mngani akabalibalanga abantu bakhe ngoba elungile so qhubeka mngani angeke asilibala uShembe kodwa yithi esomlibala uShembe uShembe akasilibale kodwa yithi esimlibalayo ngemisebenzi yethu esigila imkhuba uyathokoza yini uShembe lezi ezenzayo uyathokoza yini uShembe mangabe senza izinto athi methi hayi baba phela esikoleni abanye A-E-I-O-U athi makuthana sithi thina noma awuzamsho athi baba sithi lo siyaqa siyaxuma ngoba sijabuka kule imkhuba yethu qhubeka mngani wami walenza lona izulu kanye nalomhlaba nomhlaba sihlezi konje basihlezile akho bani uShembe usakhele nazi osamakhosi angazi khona uvalo lomphathayo lo oluthi osamakhosi wakhile izulu ungahlali phansi mngani wakhile izulu nomhlaba uma Nkosi namandla onke wathi mawudala izulu waswakha izindlu Shembe ezu10 ezulwini waka ngithi ngiyacabangela phela angikho kusho yimi ngicabangela waka izindlu ezu10 ezulwini wathi lezi ke ezabangcwele sezagcwala yini sezagcwala bawubheka wena uma igcwele kwagcwala abantu ngoba abanye bangena phakathi basebengenile ufike ingane yakhe igile imkhuba emhlabeni akhishwe izindlu zishumi uthi uShembe unezindlu ezabangcwele angisho uShembe ngiyazazi ngizokhuluma ngazo kusho nje ikhanda lami ngoba ngiyayigulela nayo
zilishumi uthi lezilishumi ezabangcwele bese thi bonke abangcwele bawungena lapha ungene inkosi yami ususebenza uNkulunkulu ufuka uhlale uyazazisa ingane zakho noma igila imkhubu noma abatana bomntana yakho benze noma esizulweni sakho sigila imkhubu ufuka isho uma uNkulunkulu wakhe zilishumi wathi lezi ezabangcwele sezagcwala yini mayigcwele mawubheka wena ke emndenini yakho uma wazi umlando wakini ixoxa le ungayivuni ngoba into eyisona ukuyivuna uyibone wena ulungile uyibone wenze uyikhona ungasayibuka ngelinye ilanga ukuthi mina ngoba ngiyakiba namacala mina kuba zishembe yongithathelela yini ngomhla kuphela qhubeka mngani walenza lona izulu kanye nalomhlaba ngumsebenzi wezandla zakhe ngoba elungile qhubeka mngani wabakhumbula abantu bakhe abanquluzi sobala cela usikhumbule shembe njoba njena sinqulu sobala futhi ke awuziningi insizwa lapha zinqulu ihlezobala futhi usithanda shembe usithanda kanjalo Nkosi namandonke siyabonga ukuba ushembe uyasithanda thina kodwa simthanda nayo inkinga singasho ngemlomo yethu sithi shembe siyakuthanda omyeza bhuquze phansi azakhuluma zonke into athi ngiyakuthanda shembe ngiyazulezulu kodwa izenzo zakhe mayisukuma lapho avela kuphike qhubeka mngani wami wabathumela inceku yakhe ngoba elungile njengoba athi yeshembe ongcwele hayi asiyakubona kodwa siyakubona kodwa imisebenzi eseyigilayo ayiboni siyabona khona Nkosi amakhosi ngamehlo uzibona sisho zonke izinto sizisho kodwa ngani ngemisebenzi yethu ungasuyibuze nje ukuthi wena ke nobani hayi ngithi mina ke ngiyaphela ukuthi manje ngathi manje neshembe Nkosi amakhosi ngihlala ngikubona Nkosi namandla onke mabe ngiyangubona shembe namandla ngikubona kanjani shembe yini engikwenzileyo noma ngikwenzayo noma ngisawukwenza noma esengakwenza okulungileyo phambi kwakho Nkosi amakhosi ngoba zonke insuku mangikhuluma ngawe mina ngikhuluma ngingolungileyo kodwa imisebenzi mangase njena ngithi ngiyakhuluma ngikuqele phambi kobuso bakho ngithi kodwa bese sivuka lomsebenzi emva kwamithi hayi Nkosi amakhosi lo kuqe phambi kwakho njobe ethi ukuthi njena uyakutshela yini ukuthi wena akafuni uphawu akafuni ngani wenza ukuthi nokuthi ningimkhubekile la eminyanga hayi abayithandi abantu soka bayithanda into ongazuyibona imkhube ngesona qhubeka mngane wami sokuphelile ngalezo zinsuku izithulu ziyakuzwa okushunyayelwa kule ncwadi ngoba elungile abangafaki lutho ezinyaweni zabo wabalungisela ukungena endaweni engcwele siqokeni yenyani zethu khona siqole inyani zethu noma amadava phela semaqabuleni enyaweni hayi amadava lasemaqaleni enyaweni ngoniqokeni hayi asiqoke lutho ngethemba lokuthi sikuphi sikujova wethu ngoba le ndawo sikunjani ingcwele thina ke nathi asibe ngcwele masihamba kuyo asihambi sidavuze nje singafuni uhamba sinjani ake sibe ngcwele nathi ngoba sesinayiwe ziningi into encwadi yonke imithetho ebekwayo efuna senze ukulungela phambi kaNkulunkulu kodwa siyakwenza yini lokho na qhubeka mngane nabagunda amakhanda hayi ke qhubeka bawazungeze emaceleni nabagunda izilevu zabo ngokwephula imithetho asazi lapho kodwa phela umuntu uthi angiyayitrimma ngizibeke kahle ngifuna inhlebe yami
bonekale kahle hayi manje lo hlakazane lolu uyizama ngekama nje mngane uyizama nje ngekama ukuthi ubuyele esibene sikahle ungayigoli uma usuthi uyayitrim ufuna ishaye ibe uround kahle nasezulwini uba uround nawe qhubeka nabangena nestathulo endlini kaJehova beyiphendula indlu yomdlalo ngokwephula imithetho silapha shembo ngcwele siyacela shembo namandonke uthi njalo usamakhosi yakuncena uzamakhosi angazi zothini wona hayi angazi cela mina usamakhosi ungiphe uvalo ngoba yonke into zakho shembe sizenza emhlabeni sizenza ngoba sekuhamba uvalo kithi mawula hamba nje uvalo kwasala umina uyonakala ha mina azakhukhuma lo munye umuntu ubona khama njani fika samhlolo mina kwaba ukuthi mina kwaba ukuthi mina kwaba ukuthi hayi shembo ngcone ngiyacela ngcelo usiphethe emhlabeni nasezulu usiphethe uNkulunkulu namandonke siyacela ukuthi uvalo uhlale kithi ngaso sonke isikhathi uma unovalo izinto ozenzayo awusheshi ukuduka ngoba uvalo uyenza ukuthi ubone wathi umuntu ukuthi wawujika bathi abanye hayi namhlanje ukuthi ngikhulekela abafundisi abadala basekholwana namaphethelo umfundisi uThabethe nomfundisikazi bomfundisi oMboyase umfundisi oShoba uPhungwane nabo bonke nabavangeli bakhona abakhukhulu bakhona nabonke abagcotshwa basekholwana namaphethelo Nkosi uzibakhumbule ngoba nje baseguqela lapha nje shemba ngcwele khona basebenza Nkosi kakhulu kulelizwe bona ushembe kubo bengakawuboni lo muzi khona namhlanje masila ngiyabacelela shemba ngcwele nabo babe khona lapha bagezeke shemba uzibakhumbule noma ngabahamba emhlabeni bebabi ngoba abantu kodwa Nkosi bese beyisondela bajabule bese bethi noma sagijima nathi sigijime safika lapha kodwa noma ke abaseleyo ngemva kwethu bethi senze okubi ngoba kukhona lokho Nkosi bathi hawu leli lizwe lenjena nje lo nobani noba bona ke kuyena loyo kulungile ke bona kuye kodwa shembe ngicela ukuthi ubagone bebabanjalo ukona ababonayo bahlambulule nyazo lezulu ngiyacela shembe namandonke kuba konke kosamakhosi ukube manje la njengoba ngiguqile njena angayiguqili mina kodwa ngiguqele abakithi nabafundisi bakulelizwe nabakholwa onke nje sheba bengakubona abanye mase lapha namhlanje ma unyakazo lapha kuze unyakaze namathambo abo laba hamba khona ngiyacela shembe ukuthi namhlanje babonge ukuthi uzwafika kulelizwe kade futhi awufika unyathela kwakho nje kula kube isibusiso kithi nabo bavuke bajabule namhlanje sibuyele emzini yobaba kunenhlanhla nothando bese besicelela ukuthi Nkosi wapho usiphe uvalo Nkosi yamakhosi ngiyabonga amen siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise sizobala inkonzo yesabatha yasekuseni ngesihlabelelo se-15 ngicela umshumayeli Xaba wakhona lapha ekhaya sihola lesihlabelelo Inkosi imbusise Nkosi kusipha ngcwele siyethu